ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯐꯨꯟꯗꯣꯡ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯄꯪꯊꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯐꯒꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯤ ꯗꯤꯖꯔꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯋꯨꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯞ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯁꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨ ꯀꯦ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯐ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯣ ꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯦ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯐ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯄꯥꯡꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯔꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯇꯤ ꯚꯤ ꯀꯣ ꯀꯥꯟꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯁꯤ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯥꯎꯟꯗ ꯑꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟ 2005 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯍꯧꯒꯦꯁꯤꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯒꯦꯕ ꯂꯤꯞ ꯏꯔꯣꯟ ꯗ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ SOO ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗꯦꯕ only then in 2008 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯈꯪꯄ ꯋꯥꯏꯅꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ where was the state left when the suspension of operation happened ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯝꯕꯩ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ which is beyond our ambit ꯍꯥꯏꯕ state government ꯀꯅꯥꯅꯣ state government ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯇꯤꯟ ꯇꯨꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ that's the government that we have ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ some sort of puppet government ꯑꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯟ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜ ꯂꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯁ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯨꯗꯨ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤ it is the interest against the interest of the communities or it is against so and so ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯒꯦꯕ and where are our leaders ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ because where is our ꯀꯩꯅꯣ powers ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ that also is not in our hands ꯀꯅꯥꯏ ꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ we are under BPR president rule ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ in this 21st century ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯍꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯈꯟꯅꯕꯗꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯈꯕꯔ ꯄꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗꯗꯤ where is our democracy ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ democracy ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯏ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯎꯐꯨꯟ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇꯨ ꯋꯤꯂꯔ ꯑꯃ ꯇꯣꯡꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯏꯃꯟꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯔꯤꯕ then where is our focus ꯆꯦꯡ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ IDPꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ annual ꯐꯠꯀꯤ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ or suspension of operationꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ who is responsible for all this ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ at the end fact endꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ because we made the government ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ they are representative of us ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯐꯠꯇꯦ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ majority of ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯆꯨꯝꯕꯦ ꯂꯥꯜꯂꯝꯕꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯗꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯑꯃ electoral mandate ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯇꯝꯃꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯔ ꯇꯝꯃꯔꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗ the way forward ꯃꯣꯏꯗ education ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ education ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯦꯕ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯁꯥꯏꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯏꯟꯈꯠꯄ ꯉꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯡꯖꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯣꯝꯗꯣꯝꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯏ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯟꯗꯛꯁꯨ ꯃꯊꯪꯗꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄ ꯌꯥꯔꯤ ꯕꯠ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯊꯤꯡꯛ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ anyway ꯁꯨꯁꯤꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯨꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯁꯨꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLAs who have got the majorityꯗꯣ ꯂꯩꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯣ majority ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ they can pull off anything ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ what are the MLAs doing ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣꯗꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ PR ꯂꯩꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ 2027ꯗꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯇꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯄꯤꯁꯣꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯚꯣꯠꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯌꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯌꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯀꯝꯐꯣ ꯌꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯩꯇꯥꯟ ꯌꯦꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯪꯊꯔ ꯀꯥꯟꯁꯤ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯐꯨꯟꯗꯣꯡ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯄꯪꯊꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯣꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯐꯒꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯋꯤ ꯗꯤꯖꯔꯞ
a government of wolves natra and the public of sheep and akogi yaw myam na semba akogi public amadi kaisan myam na rule to adugumba system amada leire hujik amai thamjai to ka hujik masigi ground rule si sorry akoi kanu si designated game tariat si laukthok ki closer to ki bisina hena do makoi hujik tho iba irang sidai da posak to restore tok na bi pot antaba hen lapthok na bagi macha maka oi haiba pot su thambiri ojana duka ai oja Paojel Chaoba lak tige oja swai gi matang oja gi di kari mot lei masigi sidai da akoina yamna dum chamna yeng ba yabra na trakanda antony strategy ma khak oja gi perspective ka main thambini oja strategy is very simple. Kuki ke Meitei kana wada kitang lapthon hambe wain. Yam chena kan ida. Moi ki key areas indo kitang lapthon thamba wan so that unnecessary provocation later na baina. Simple kind of exercise main law we no kan le. Maram di peripheral areas de yam hekta lo mo le na tena around 360 degree da. Area ka da le wain ni. Adu chamai nalitan po pi de tori potu da bai buffer area hai tare ko. Khoi gi Kuki ga Meitei gi ngak yam nakna leba adugumba area haijaba tare masi yam su lebak thi pot amane haijaba ta di koi gi 18 June yom dai da haijaba tare koi gi Manipur kai bia roi haina koi gi thawai kya ma koi gi pantha pi grabane si gi timing system Manipur da hoji koi na Kuki lam kaina hairis Kuki lam Kuki jaga haibasi da koi na dum di notok jeri akoi chang ba yadre haibana trao target Manipur ke phim le ri ge kai bra kai da bra na traga kram mong le ri ge ha bisu yamna set matter of affairs ha jaba tai aduna uziki hai ba suspension of operation ge ji ta sing hai kan da dai yam ka han lu na kan de maram de is always kan ha jaba tai within the ambit of the Ministry of Home Affairs ko aduna akoi da kan su like sane ju khong bon ti even the state government ko khong bon ti suspension of operation ko mom le ri kan ha tai da khoi le kan hingi mahing hajab tare including the government mami na pandaba ade center na dum pong tonba state machinery override tor kan sida khoi so pong na wa na duga tasena ha kan tawgen taw ta de manu na ten tonri mem sa adu do ngoni khoi ngasai gi khoi gi cost na hangbi ba if there is something more than what meets the eye and hajab da habi da manu na kha lei ra ta de o court tama lei hai tam ni keno khoi nu do khoi wa ne adu utai na na khoi so gyan ta na ni na ana khoi na chesa decision na khana wa ni but adu i poching the decision the khana bazu khoi na ngam da be ya khala hai jab ta man di hujik le ba Manipur chathai ba keno si khoi a ma yeng ba kan da di why was this conflict allowed to happen for 2 years sai ani ko hujik ti jun tham henga law kari maram gi no hujik hai ba khoi gi asuk kuina keno tori se miam na wa bi se when khoi ga na ma pa da le ba khoi da gi hena khang hai ra ba academics adagi statesmen myam sina loina haina nga tani pung ni phuni pangi mayong da lo shambi aba khoi gi kano se irang se sukuina khoi se thali se kari gino adu ta gi hoji ki hai ba irang ji sum cha thali ji sigi advantage kana phange hai ba wan da is it Meitei da kana bra Kuki da kana bra atop kangu ji na kana bra natraga government of India da kana bra if kana ta gi then ngam na mi angang ani ka khana ba je khoi kham do sum yeng lege haina hai ta ga di yeng ba anjing du ga mo de kai adu su jam picture am chena kan de hoi topic thing si go ri ko adu in the larger area of things su ji ki shuna tin kan je ben kan je ba maram di is something between a tripartite agreement ama haja batare ko adu gi potu da nomai lok tor thamoda bani adu to thamoda ne ada to thamoda ne from san thamoda ne have my ground rules me am like kan de nomai pa thole du ne ang hatare su gi maram to ya me am to rabra or akoi gi leiba deep state ki machinery sing sina akoi gi khudong sa ba khan lo ya ba jaga haja batare ko thaina koi na paning da wahai me amale adu embedded oiba missing haijaba tare ko moi sing na pha ba pun ba adu to ba to me am to kan si adu khudong sa ba lo ri bra or just to play akoi gi divide and rule between communities or within the community itself have a question lak thune adu de akoi different expert adagi akoi gi RAW gumba NI gumba yaw mi mak na te but akoi jum pajaro bu khangir kan si da sum lemba deep state ki walking to the yam thine kenai haijaba tare ko aduna hujik le ba gi suspension operation ji di khangre hujik le ba hujik hai ba kanon du di khoi gi just as strategy haijaba tare to avoid more conflict or ba yai
I logic tactical canomena adu targeti huji ka have cookie site ki ju moju khadum center no have ka yage haina yare ni adu targeti what is the promise being made to them kanama offer to bra natra simu myam khang ba myam le adu khon khang mu sungam ra for example NSNI am ju framework agreement kari kari yauge ju ngi khang ngam bra ko na che ga u ra bra ko aduna akhoi si pong ana bai wai ta seng to manang to nei sing si di we level head of our akhoi gi ko akhoi gi lam phang do pot myam na to myam decide to nga ta ne aduna masi posit ta seng na ha kan si da akhoi na thengai na gi ha ta ga di akhoi myam we have to exercise our democratic rights akhoi di akhoi democratic rights ka le akhoi si pong ana wai ne akhoi MLA ka le gre akhoi minister ka le gre akhoi is chief minister and so si thau myam sim ma akhoi gi su wagera amo wagera lady issues myam covid ki wagera lam gi wagera si myam la khana ga da jaga de kai sakra temple ne hai assembly de phang ta le natro aduna lani angi lasting point akhoi ne area ka de khana budi khana ta ga su largest scheme of things de akhoi gi kari haja batare akhoi na kari to bungam de gi have question du wenda akhoi na no have kan de si yaning de adu to bigino su abrogate to have je akhoi khuta lei brushini aina haning ise adu sida ne akhoi gi mi myam na harik pa akhoi gi alaman adagi akhoi gi hana gi union left ki chairman go biramba ake megene ga hybrid do sanai mana hybrid do maram di akhoi gi kanoma akhoi gi communities myam ji pull la kan sida akhoi kanoma like tabdi are manipur have idea of manipur ji kai no have question do khana dabi are naina dabi are ai never ne hai ta ga di ai lemina ne hai ta ga di kai haja batare amana amagi interest yang dabi yaro masi aina haja banate ko but just myam habi giba why myam du amu han myam da thamja wa na ta gadi nangi hujik lebe issues myam ade ai lebe issues myam famina kan sida we have to sit down and hammer out a solution haja haibane ko which is very good aduna which is happening right now I bought the Delhi the voice hanina if I'm not mistaken folks ka tawdana amago ko tawdana ko komi ka tawdana voice hanai aduga kari concrete result like have the koi at least the concrete thing is one step towards reconciliation haidura amadi oire masi gi tha mai mamang do am ta da koi khana ho ya roi ngang mo chu ya roi tana ba chu ya adu matam di change ra koi matung na koi ju hack pa ya bai wai ne ko na ta de koi ju mi myam na koi gi adu ni da ni kai na brand to with na adu kai na yam haina gre na aduna adu ko ki wai ne aduna public ki perception play to was it taseng na ha kan su some akhoi gi manung da leiba akhoi gi machination haja batare ko singa tane manam de moina pami ba pot to thon ba adu jong mind da to ba ade som dong me ang kana han ba ong yeng han ba ana siguma play to ngam ba se taseng na ha kan di kano khana ngam ha tar agencies khana ngam haja batare ko ana akhoi me am se sum ana wani sana wani tawgen to mi sing da khoi na tori me am da we hardly have any akhoi kano haja batare okay ja kai ngam gi sine we yam pajan thambi ozana so akhoi gi huji taseng hara kan maybe to avoid a conflict or bisu yai aduga karamba promise to ki karamba tam the negotiate to ki habadu madi akhoi khangba gi wangmu ta leire aduga makhra leiram ba taraga su sigi pochima leire aduga ai oza Paojel Chaoba da lakchege oza akhoi maruina hojiki ozana su thambi gi bada akhoi ngasai gi MLA sing boiro civil society sing boiro civil society organization bul oiro makhoi sing sigi the pot sidaida akhoi gi yamna any kind of decision lork matam da regarding hujik thoi bi rang sigi oi taraga su hairiba su haitare sigi yamna chauba makhoi gi role ma khak leiba masung akhoi kuda moina hara kanda popular government am form tawba matam da khara MLA sing rakti willingness oirakpa mari tholak podasu madugi potusu makhoi gi will da dum leiba haitare makoina khanba moina pick up tawbodo adu tawbagi pot mam thambai posu dum leire sina yamna core oiba kanu sing da moina important oina significant role am khalorok poi posu musu lakpa adu sidaida amuka so ai BJP ki spokesperson lamjathang Michael lamjathang ga thamge pot amtang ai reference laura kanda makoi sina sumai sum makoi chatum makoi gi existence adum laihan taragadi kanu se suji hujik thoiba irang si peace restore torok pasidi oi thoroi masi kairak nabagi macham oigani thokhan bani makoi se abrogate tawgadabani haibai wafam chaw tame duga amana akoina nixing ba yabasi hujik popular government ba laitri fawba any major decision su abrogate tawgadra amachung extend tawgadra haibagi masigi tam kanu sida decision lobbi ganu haiba pot am khagle duda
lakchening base oja khoi gi taseng hara kanda tripata toxic part am oiriba government of India di mali withdraw ta form se lai rabani adu masida popular government ma khone semak pa matam seida hasu abrogation natraga su extension masisiga whatever decision haiba tare sai matang deida akoina government sina popular government am semak ta basina masidaida kari mari leina rakatun haiba form se manatraga madi punna yana re hara kanda state government di tripata toxic de withdraw ta bego form se taseng na kanu taw khamne ba masi kari sense masidai lakadri bhaiba se kamai thambini ngo sai matang de ai hu host na haide bhapta kha yaure maram di hoje ke haiba tripata toxic kanan pega to ne have haide tripata toxic de gi doja khoi gi kanu gi government of Manipur gi haiba tare ma ki di sigi post de gi yadaba gi man abrogate toro haiba gi withdraw to post lai khabani du da aina pusin generation oja BJP gi spokesperson na popular government am state lai tri fawba su gi extend to ba amasung su abrogate to gi decision am major decision de lowi kinu haiba gi memorandum am prime minister da home minister da pisin ki bedo adu si matang da what does the popular government have to do have the extension of abrogation or any kind of decision in this regard kamai thambini si lamda tang BJP spokesperson I don't know kari kamai hama kamai le khang de ko but anyway I don't worry why ni kan da why aduna uziki aina haje ba kana control to have in da uziki have Kuki Milton Singh se who controls atagadi UKLF keno kene ha UPF level sings the tongan ba moi gi keno ngata ne ade moi mateng pam jo hana kana pam mi adu jo haina roji on TV ko kan da why mi star kan song da why ngata ne aduna suspension was a heavy suspension operation terminology jam thina kan to bone akoi bu kong operation da in 2005 have the suspension of operation tawre kana kong ge sine na jening government kana kong ge lip ilon the terminology was the key SOO mo to na gre have su akoi matam du level chief minister kong de so only then in 2008 and right kang pa wai ne when haning is na already where was the state left when the suspension of operation happened akoi jin nei nei ji sum nei ai hajai drop sum hai one sum lam bai wai ne adu manung to report da amane hai ne when hajai ning is na which is beyond our ambit have state government kana no state government ning sai hai ba koi kano da Delhi no shur kan da Manipur sadin to have na drop that's the government that we have not drop ni mem hai some sort of puppet government and mem hai ne is there ata gadi government ki kya na spine labor can maringin lay no yes no in a sue to advocate only it is the interest against the interest of the communities or it is against so and so in kanana how to give and where are our leaders adu ta gadi akoi usle pm sadi kamai le have wine because where is our powers have ne asai akoi la kan sida dugi sarkar sema popular government adu sema khotpa na adu wari ne adu tasen ha kan that also is not in our hands kanai khotal le give we are under BPR president will have a live now in this 21st century quite kind of like you have adu to ba gyan ta ba khana ba di koi sana ba radio the gyan ta ba ngam ba khabar par kana phaising sa wa ni ta ta sen like ka di where is our democracy hai jawni ina hiding is adu democracy kai lege akoi nungai ba kai lege sa do jana hai bi gre akoi ko ngau chap pa kan si phun mara ko chap pa kan si da de kana to ba kan si da two wheeler ma to ba kan si da lambi sing chap pa kan si da de akoi thai man de yeng bi ko gut mi am lai de ba then where is our focus seeing phang de wa de bra IDP ki wa de bra lambi phat de wa de bra annual fat ki wa de bra covid ki wa de bra or suspension of operation ki wa de bra kuch ni wa ne atari who is responsible for all this happening among the at the end fact end the akoi na drop because we met the government last day akoi na tro thagale mi amso akoi gi MLA na to ja akoi tha pani na tha pa they are representative of us ar saka pate ta ri akoi majority of akoi su phati na to da kan es ma khanjer wai ni ko su me la lambe al ta ga di akoi na ke to gi ngasa ojana habi gi ba akoi gi mandate ama electoral mandate ama akoi na ha sing gi su wai ma pan bi gi na hoji howri ba alaman jing adu da sing je mo de khatam ma si phata bi tamaro ji apha ka tamaro je du gi hoji gi lei ba akoi gi na sing da the way forward mo the education sai ojana habi ba amatik sa education bibi ba mo da hoji gi mo si lei ba loop hai ja ba tare yam ko ngau ba khoi gi loop ama labyrinth tam lei ji gi mo thokala kan si da Manipur gi tungi assigning Manipur hai ja ba tare se ingat pa ngam ta ga di akoi ju ta sena ba khuna ya je yam mating je maning je lei ba akoi gi marom dom chule pa ngam ba and the Manipur na hana su India da sak tak pa lai globally ko amuke na su hanak su matang chung tak pe but
challenges sing se overcome to wa handa public ki oiba kok ama akhoi rethink ama mathok ta haija wai ne ba but anyway su nang si topic ki wai ne but I lakning point di even su du su akhoi leiwa akhoi thagacharuba akhoi MLAs who have got the majority those are lejo majority haita they can pull off anything ata ke doctor tribata de akhoi na Meitei da du Kuki da sum blame to le then what are the MLAs to basic question gi wai ne ban haija ata ke to hero na jagre ata to dre upai letre hoji pr lere then hoji 2027 da de hoi hayang si mean popular government form to ni to ba yai to ba de akhoi ko ta su letre adu ta ke akhoi na pam ba ma de akhoi pam do sing do akhoi isana lepsa ngam da na mathangi laiba akhoi gi episode kan episode ma kan da vote ki pasagi elekhini hidak elekhini kampo elekhini Meitei elekhini ko adu kan da mo akhoi mu ko pangda kan se oh wala thabi re ata ojang sa habi ba akhoi gi phundong phare sa da handa ki vote se yam phare kano hanin pa do pangda bol le ma hoji vote me da phagale na haidu ra ha ta ga pangda do we deserve akhoi gi a government of wolves natra and the public of sheep and akhoi gi yaw me am na semba akhoi gi public amadi kaisan me am na rule to wa du gumba system amada leire hujik se amai thamje ga okay za akhoi gi yam chume akhoi na election ki matam do tar sai akhoi gi mandate chipi gi matam da akhoi na masi mayam su mang mang sum khana raga dum lakram ni hai tare achauba people ki mandate chipi ram dai da akhoi gi representative se khalam dai da akhoi gi su yam na chauba decision lau bagi tangka ma khak tuni madai gi matang da akhoi gi soiba ade khanda hu da ba lei ki bedagi hujik lai ba akhoi na thengna di besi su achauba saruk part amade dumak adum oiri bani ai